nong hari. Bantang ada mimpi ingin news. Ni kata investment policy. Ni kita ipoi wala na ni hayo ni. Kini riwan miliong magidi kita kinong hari. Tepat ba ini mimpi ya katu kalusa belajar mesra. Ba kiwan tu minum hari baski suki kiklon bagi ship bagi long Kini ini jingma peraham dalam investing pada ini bagi jid kita long lam di mana bagi kembali ini mentah kerja berdiri. Kadang kuis amru dalam way we start. But the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Bukan orang sih mentah. Kata rambut kajing jok jong kajing snail kelong bagi beriu mabah kim le mentah pra gidong ginong elam kiba sempang gidong ginong elam kiba bat yakan nongren ginong elam betray hok bat kiba ular baya ke kiba peni bat kabat tho ham manifesto naniga election pages naniga matrikam kini le man pun urlo te haswa bangan kunkut dari dikai cuma aku alu ban supan ma nafi weti we de si akampat yo bai kedu ki na kumlai banya kandungin ayi jompi bersim ya ni kum jonga yapi patken mau baga jingjok jonga dari jingjok jongki dia hak aku dari Tuhan ini banyak ai hanga syab jongupra bangin la ban perlom yang imat bagi chom tangan ini kata itu kan dengan hai ba alim beliau presiden lomba alim presiden di kublai sibol. Respon dan senarcan yaitu weekend din tiba bila pasal kami dong sosong dong gede dong tan kami terban bagi jing amrun bagi jing thang dong pi bagi syakri yang kini konsensi paling ba kini konsensi penyo bagi syakri yang kari bagi jangan beriu kapa susu yang kini kupor kami presiden susu dan konsen yang presiden kalba jumi iba agen bila bersayamon benai jing krai Agni report. Dagma Brom ya i Baires Susi iba penya ya gani jelang ki paranoyam atau parti lalu Presiden John Pilgrim bahwa Burkhan itong Fenetas ini dari Presiden John Swing Dr. London Sutton General Secretary of the State Election Committee, Denzel Shen, Ibrahim Kurtom, Oba, Party Candidate, Pansay, Nagari Constituency, Obalong Urhot, Jonka Legal Cell, Jonka Party, Balano Sinang Shibone, Originality, Jonka Party, Hagwade, Batika Man. Yaki Paipa, Baro, Kibuan, Bansap, Nagari Jalan Paipa, Nagari Kapur, Kapamenta, Banyo Snow, Yaki Penshai Gaji Kumka Party Highway Bakari Election MDC Mana Gaji Identity Gaji Kumka Party I know you play Ulan Ringkat But Gaji Identity Gaji Kumka Brio But Kum Juru Ulan Kerku Ya Gaji Identity Gaji Kumka Party Ulan Dal Ulan Kir Ulan Bi Ulan Semari Ulan Plat Ini Gaji Mai Gaji Sound Gaji Pam Gaji Shitong But Ulan Ringkat yang ikut ke parti. Kami Kanot Shillong constituency, kami kawai ni isok ni kong John Kaboys of the People Party. Habang isang pada mengiseng yang parti
Pada bagi pengkret bagi kon ke every election dosem arajar apulai. Kalau nan kecike yang ikut kinolam jika parti bagi yo yang ikertong kimanwan syakman. Bagwa hatin bagi lenik bagwa penyeslok. Ulun ke lepen pau ba kalong ke etan bi ba arden. Banong bagi dia kon yang election hanya isi ke pemata klaim penan kampisa, klaim aikia, klaim kawaija, klaim kawaisha. Henry, kini ke South Lee constituency, ke North Shillong, ke Malay constituency, ke Northern constituency, ke Mauran Plain constituency, ke Laraikot, Banjir, yang dari ke Linti, ke Northern, ke Boys of the People Party, ke Lawan Syamat, Bantroa, Maju Paipa, Badai kini constituency. Kibalong kisah nengkong jong ke Voice of the People Party, bat kata nomrim jong kesensyar ke khadar ke bakhoi. Badai lima ke jigraikut jong ini ke South League constituency, bakung ke parti ke yo bandrung hapo, ke yeng dorbar thawai, bat kong ke filegi kuntu, yela persyang, bandra imat, bat ban yeng, nagamanta, ke riba ke jai beriu, bat kita ke nomrim. Kebangi lagi ke jikular kebangi lakular hakmat jauh paipa. Kipor kisi kiai hakabagi paipa jongkari kipai hakmat syaga Voice of the People Party. Bagi lasang banyo ya ke jingshanya ke jing paipa. Bagi jingshanya ke basyai ke jing paipa hakali ke rekasi jentia ke bede ke jing. Kalapau hak MP election ke Beladet. Hakabagi yo ya ke jijong ke Badon Burong. Lagi live briefly ke Assembly constituency di Bahab Hapo ke Shillong parliamentary seat ke Voice of the People Party ke Lejok hadu live artli ke constituency bat haki artli ke constituency yemshim la Jonathan kata ke jio bot ke ji bat ke jirem ke ji kamlong ke jirem kaba lesing la blong ke jirem ke babon. Lalu ingin lah kami opor sekendak, ingin lah job wani ketika atlet di constituency. Kalau peniba ke Voice of the People Party ke dalam kejikerman bangun job hanya live sound di constituency, kau menipet negeri ke MP election kemudian. Macam tahu apa yang keleng-keleng. Bala negeri ke MP election kan jinlah day ke MLA election. Ka Voice of the People Party kan jindra yo ya kalapan secara marway hapo kali ka jela ka biye ka jing. Nisko manaimo nomor kata lingkong me yakini ki South League constituency ka Malay ka North ka Northern bat ka Mauran kani. Kibala shim ya kata ka Raikut bangin longkat balong ngin ara ya kani ka party. Balimba ka jisang bat ka jingkershan ka jumpi. Mentagani ke parti kalau pur step haduk kata-kata banyo yang kata jingkershan hakelnya ni keri kabe de gaji. Bakum bavi what support gentles hakaba kita ni nongalam jadi wi kisah pertai kila keren ni kila pertai kubor kila penpau ba kata ka politics jong ka BPP kadang lah abang terikam se gentles. Ka politics klaim pisah, ka politics klaim samkia. Ka politics klaim aija aido kanumla bantrekam she gentles season perkat snow no mensim habayo snow kung kita kikintin handa bagi perkat ba kalong ru kumbatha ye ki pat ba ka ji ki badon ha gentles handa ke baja hadin jong ke MP election hadin jong election upat ba jong ka gentles ulapan pau ba umlong ubalang kumta Banyak job abro nyotli di constituency hante hapo gentles. Banyak berbiru mentoling bagi lang patai kubor leng bagi news channel. Ya kecil hembat kecil songship jadi pat ba se gentles. Banyak kecil shan ya ka Voice of the People Party. Ngani tu ipi se gentles ka politics ka pair ba. Hagabaga don kecil kliap ben ki pat ba. Don bun ki bamyo lat waktang banek bantap ya laga jong bun. Kadang ke jisa bringen, kadang ke jipli bor. Nagaliang jong ki
Nongelam snong, kitor bar snong, kibedi bat kita kibadon ke bor sensha. Pilih ini kesini kalau orang kecil tengkuk kecil bat ki nongelam snong. Nimong bagi dor bar snong nomor kibedi ki dor bar snong kibang ia tengkuk. Dari tengkuk bat ki nongelam snong. Kibang persang ban kanglat, kumpa pilih bat ban penak kambang lain kata kebor. Bat kumpa ini keren. Kaparti kam sumber jia kadu kasih kong bagi lelak persyak pada dor bersong lagi bagi lagi nong alam snong. Gendani bagi hendraki burong yaki kong kinong peniak snong. Wala dengi tip pa kong ka bor snong kimla ban kang ini ban penong yaki jinglang pat pa. Hendrai kong ka dak jong ka jing burong yaki dor bersong kibalong kita ka temei sensyar jo kasih ban bagi kuah banang penklaim nilai ban pan jiwet naki. Nilai ban pan jiwet naki. Hendrai ke belajar begini. Kalau bersongsi begini ke kiwan banja. Hendrai ke kampalat support jendils. Kadang buat kaji persampan keberangan ini pak ban penduk yang schemes komit itu ke scheme belas spasi nek MG NREGS kaji penting bantu ya ke PNAY scheme. Nama kata bunsin ke juang ne bagi snong. Kadang kaji itu mau siang. Mereka bagi itu nak tolong. Upat pa ulama labiang ya gaji syak nyak bay. Na kata-kata mentau mi renti ban penpau ban bani lek persyak. Nomor udon jinkermen. Pada istana kini ke parti, ke voice of the people party. Kapala abang ai kata gaji syakri. Kabar renti lang ya bro. Kaban pinti na bani kiu renti lang bro. Kum kinong syong hakan ni jela gaji. Ni snow yo mensim hadu kata habangi i ya kata gaji kersyan. Bat kumba di kiru hari ini sini gimana? Nomor 6 so don kamshu pan batai yang nomrin juga voice of the people party play so. Amdalan kamshu pan batai yang kata Tong Jong ka party play so yang kejing matang Jong candidate u Jong i haga beli pat ka benta Jong the district council. Hoy ngan sampersang ban syupen ka mau yang hilang baru yang ka political history Jong the jai penuh yang kasih. Nado kata ka bor ba simshak siem ba nado ka ni flip mat ka pemerintahan ka jian lenti tenrei ke ka bani i kini kisni ki bangta kadang ka atem kadang ka jing pressure ka ba ting e ban pin sno to bakla yi pat ba ban create ka confusion nanta ban yelek kapala ban penpai uli upat ba nong kersang pra sha ban penpai no nangi ban pen bakla yang di kanditi ke upat ba oleh jet ba ai ke jing kersani ni sno to kadang ke jing skir ka ba prau maka sabale uli upat ba oleh si penpau yang ke jing kersan ka ba klain dai nama kata bistang mati di kubor ki ba bon chat bon rukom ki ba persang ban pen sutu bakla ya upat ba Tina kalian, kejungi kum kinogaram jaga voice of the people party. Ni sukwa ban pintu ipat pa bagi nong ke bakam Rusia, abagi puni. Lagi dipet ni didu kubor yang di sini ke bangta. Kamtam yang short clips, kibala mi hai ni ke sini ke bangta. Kiba persang ban bu ya kecil avis baik kami ke kubor, baik kami ke kubor. Mereka ini mengadam bantong kalau suang baik yang full video, baik yang ke full video dan yang ke video baru full party mereka begitu. Lada kari ke jini ke bit ke piang, lada ke don ke jini sensyar ke jela ke jini, yang ekonomi ini bagian don hari ini ke beta. Nomor ni kremi. Bagi kuah kata bor, bagi kuah kata status, bagi kuah kata kerdan ke bagi on, lani ban kuah kata jimentoy ke bagi nyo anak ran. Regi mi mamar lapelong ini bagi mi bagi lei naban pelat ya kene ke jela ke ji na ke jintuk ban pelat ke bangsa ban penkela ya kene ke jela ke. Kita kene ke tau ke bagi mi kom kita kindongelam joka voice of the people party. Kadai nama kita kisah sang pertai. Kibala John lagi ni kecela kila feel yang ikom upat ba. Kila feel yang ikom nong song snong. Kat sabapa pipai se ke jing sniu. Pipai ke jing song smith. Pipai se ke jing jot jing pon samla. Pipai se ke yo kam yo jam. Pipai se ke jing ham absut ke yo kokot ikita parok ni te. Bat ke jela mi kali kadai. Kala kelalong ke jela ke baduk tam
hakari India. Sakaipat ngin dan up ban penslo ni syapang ke jingong jiman jong kani ke jela ke. Hendrai ke ai ke bagi. Agini isi kalau magadon ke jing persang na kita ki seng san perthei kham tam ki basin shar ya kani ke jela ke jing. Ki kwa ban wanra ai katakan narrative. Ki kwa ban wanra ai katakan narrative ban pen I hakmat upai pa bakini kinongalam jong the voice of the people party kini ki basnohok tang maki kini ki basnohok tang maki kini ki bapiang tang maki kata gani ke narrative kabangi I bagini ki seng sang pertai ki basensyar ya gani ke jela panangi upai pa on snoto upai pa on pai voice of the people party. But upat pa upadian ini nama keren ke ai ka upat pa umat hagata ka jingem ka jomu ka mamala kasi ka ai ka bagi keren ka upat pa uya kendo ka jingem kami ka bangi ni wan ban tok ban syukur ban lamne ri upat pa lani ban pintabi kumnung ila ban pintabi upat pa kanni kalengari baru ko ila kalong asar hanong kondom bagi cia buat matla ini upat pa umat ni keren ka ai ka upat pa umat kami bagi wan bangau bagi sohok tang bagi ni sobiang tang bagi mir ni di beri bisoto ndai ni ton ka citrang man penkla bani bagi ni ke basisha ya kami ke jela ke kita feel lagi paling kita ke political history jong ka jan beri ke latif dia kali kasih jan beri nanu ka sisha si lesi ka por yo ya kan la tika ai ka ba ni mitip ko ba latif ya kan kasi je ni don ki kom sinshar agi shnon ki ha dan mereka mengitik porok bagi paling gelawan man jok mai gari gashi bat kumju ya gari India Kako apa binsap hai ini kenapa ini yo jishai ya kata ka political history ka ji ko ka jabe makanung dom to nugo nugo jisu to ban pin rumah jimut ya upat pa pi hadi bagi ki paling gala job mai ka seri India hi porok koi mereka porok koi bagari India ka yang banyak persya ban tawa kembali spa sau penyo kembali spa sau penyo bagal sorka bila kalarai ban pelaju no ya dari India kumju ya kini dicakap di marmar kini makasih instrument of accession but kini nomelam dari India say na prenga jatri ko ji yo way ramba o bagi o ba joy lani Reverend J.M. Nichols Roy uni we yola balo uthot jong kata ka constitution kong kita ki rilu ki ba shong na kita ka rilu ki ba ha ko ka jelasa namara kata ka por kini ki himakasi kani ka ri ka ji paro kala ha ko ka jelasa but limba kata ka jisa ka ko war prenga ji persha kata ka constituent assembly kala pedian bat kala kentuk ya ka kernit ka ba hendriu ka 6 schedule apo ka constitution jong dari India bat dailing ba kata ka kernit ka ba hendriu la penka ya ka district council til hisno thu ya ka mandate ka jong ka district council habangila pensno mat jogi tiga membuat ka mandate jong ka district council ka ban pene ya ka ka jilong kerpang jong ka jat dari ka rukong im ka ji ka rukong bat kendo bat syap kerkom sinshar shnong sinshar thao nang ta ki ka culture gaji katai ka ka mandate jong ka district council hendrei kumala krenda kurtong uji khamta mani ki alpo snem ngala no amsan snem karukom trekam jong ka district council kalau mar thong pong ya kata ka mandate ka ba ki kelayo kishnong ki thao hana chaka ba ken klaim haga chaka ban wanra ki an ban pitikna bakini ki dorma shnong ji kilong ki ba klaim ki dorma shnong ji kilong ki ba unong shnong uye shimpenta shipam nanta ki dorma shnong ki belong transparent but ki belong accountable kam shibadon ka bukum ka ban pe ka don pantan ka ji mushya ye ki bor shnong bor thao ban ka ji penpat shnong penpat thao klem nong rim
Takabon ra ya ke snow party hagi bosno. Kataga ni dawa ka bagi troy ki dor bosno ji ki troy ki dor bosno. Upai pa shim benta shibhem hagi dor bosno ku pagalong hagi por ki bamenswa. Nang tapi pai sa yodo ko bala kerana lagi di bapun kita di commercial area lagi di cakap kai peteng di belakang mi hagan ni kari lagi. Kamu di tanah yodo, pai sini di cakap kita pi di cakap kai, pinpek kat sama pai. Pini bang district council le ho hagan ni bang training by non-tribal regulation act. Lagi kita di provision kita don ha kasih sini. Bakapor kaya katukan ni kami pasakoi ke kenhun jengin nongelam kita ni nongelam jongem kapor ladai ni bagi yono elaga jongen celah kambiang bagi suha pat penedang hak sah kasa keladang kecil beli jimat kecil slok ke jongi badai usnem kat kedai san musau kalau sang sakoi pat kecil ki ni movement kabagi orang hill state movement bagi yono elaga jongen celah hal kesnem kat kedai san musau Bak kata ke jingi banyo ela ke jom ke jala kana simpor hadu khat prasnam de hadu hadien khat prasnam de hadu sem khat khandai spa nyo war bagari india kala ahingi ya ke jala ka bapura kamumun bangin lai no na ka jala asam bati hani bagi sutu baga don sakawai ke jintuna bak ke jing ka jing don kam ini kum ke jat riu bangin yo ya kata ke jingada Hani nga ko apa bin sutu ha namar kala don baga debate agani ka si siapa nga schedule bat agani ka artikel ka bangan sakran agani ka por ka banganta de hani bagi sutu baga don ka ai ka baduna ka bangi don ka manyo kung ka lat jiada hagani bat ki an jaga sarkar India ka banyata yang jaga jinong kerpang ka ji lah ka kombat kendo bat shop lah ka culture Laka jinong try ka kendau ka siap ni don kam ya ka anjong ka sarkar ya ka anja bakerpang banyata ini lagi ti anjo ka sarkar dia but dina ka ta taong ni lang tawa kum ka party ka yeng banyakun ban penyo ya ka ka jela ka ba ka ji ya ka ta ka article ka lai spa new boy kani ka sectional ka ta ka provision ka bangi yo banyata ba ban sensyal di apa kejelasan, habang idang apa kejelasan. Pada bagi yo yang nak jom kejelas ke bapura, ni mesti dan pakai anji bagi dai lagi anjo ke sarkar India. Din mar kata tahu ngila dono ya ke culture ke jika way lagi culture ji kabang ngila dai dono nak ji trekam jom ke sarkar India, bat kata kadai ke culture beemrat jom ke jetri. Lain kata ke sikap bagi lek beemrat. Minta amlashu bagi lek beemrat. Nomor kala trekam ke wildlife protection act. Minta kami segera ke jingkang timau, kang catch up, kampung, ke kang pomding, ke kang tiduyong. Balik diwan gini ke jingkang, nama gini ki anjo ke sarkar India. Di kani ke artikel 371 ke badon ki ba om, bagan bu jima yang ni ke om kum ni pai ba piye chunga. Bat salik ban puri ke constitution tu. Ke om kum no act of parliament can apply in respect of social, religious practices of the Nagas. Kata ka 371 Jongin Naga. Nanta administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas. Ownership and transfer of land and its resources. Kabumon ki anjo ka sarkar India wala ni don. Kinuma manuan menteri kam hangi lading don ya ka artikel 371. Ayat kata kalau company ada jadi yang emang salang hey tang mencepat pai kindiat syaka constitution nama don penan pakai ayat ini ke jelas apa ini bentar hadin pakai ayat ini ke jelas kada pinti kena banung dom artli ki juk ki bor ha kani ke jela kada besuk lani kada insert ha kata ka 6 schedule
ya ka para 12A lani ka para ka bakhat RA hapok ka 6 schedule lingba ka jing su ya ka para 12A hapok ka 6 schedule la pinti kana bakinum don atli ki bor haka jala Meghalaya bangla ka don ka jing tu ko apring ki an jo ka sarkar jala but ki an jo ka district council ki bala don ki an jo ka sarkar jala ki im kumju kumbaga don ka provision haka constitution jong kadri India bala daga don ke jingatin ko hapring ki an jo sarkar India but ki an jo sarkar jala ki an jo sarkar India ki im but ki an jo sarkar jala ki ya tiga ege jima ka ba ab jingi menta ke ege jima tongela ma ege ni jing khap ka jing khang pom ding jing khang ti shap ti mau ya kan ni kita yak sa ya duk menta bapli ki kitu ki ba im naga shok mauria ki ba im naga ti mau thop ki ba im nau shap menta ki don apreng jing kordet joga jing im nomar ka kam ka jam kam don ndri ke don sa wi ke jing ma ka kham krau bakata kalong ba baro si kata ngisna kum ga jak brio haga badi ba ka kndau ga shap hadin bangila yo ela ka jong ga jela namar marsnyo ela ka jong ga jela kitu gi nongelam gi ki suto badan kamban penne ya ga ka kndau ga shap namar ka district council kamla ban penne lahap ban thau da kan ki wanra e ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1972 kadi gini ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act ka bakhang yu dukhar bamla ban thek kndo haga negari gi lem kum ta kalakun watla ka taru ka basnusi ka lam ki ni ki nongelam gi jungi ki persang ban samtliu ya kadi ka an ya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act mentali kadi ka MD ka wanra ada kata ka Invest Meghalaya Authority IMA ya ka jat menriu bat ling ba kani kila ban shim ni ka jaka bat kumbalong da ka jinga de ka jinga thi ya ki jakarat ka bashur khai bha arspa laispa ekar buat kia pun kam gini ki agent sarkar menta ban wat ini jakarat ban thi ka dor ka batat ada throw away price kamong thi ka dor batat bat kini hi kin saling di shaka sarkar ka don kata ka connivance ka don kata ka jinga tree ka jong ki ba don ka por bat kita ki agent sarkar ki bani ki breu sarkar hi ban thi igni bat ban sai bat shaki company lani shaki breu gi na ba lingba ka IMA hakadur juga list wai bengela ai list ko ki pat ba be ken mau ka bala e ba ka tu ka jaka ka non thai pat sangi ken ai list menta phila i ka la pen kiu ka no Nrupos nam kan sadon ka agreement pat ba lara kini kiba kilesi mo bat kiba shim ya kata ka jaka kim pat la ban penmi na kata ka jingtrei ka investment ka chi don kam ban extend bian kan chuya kumta kumbalong gini ki jaka boro ki ong gini ki jaka lis nrei la e bagian pai pat shakitu ki try kendo ki try jaka nomor kata ko ki pat ba but habang keren ya ka article 371 nga kwa ban keren sai kani kam dei ka map jingdawa ka manifesto ka ji hendringi skwa ban ye thu ya kita ke jinya dikti nama don ke persang ban pensu thu bakla ya kani ngi hab ye khun ba ka sarkar India don ke ba nga barden lara ya ka 370 ka sarkar India kala pendo pikmi lenti kumno ba ka sarkar India kan ahini ya kata ka article ka balaispa nyukoi ngong handi pihak ban snotu ya ke geopolitics kabade ya ke Jammu and Kashmir bat kari India phenapan yo ya ke historical background jong kani ke Jammu and Kashmir bat kari India nang takinong song bat kumno khamtam hapok ka jingsenchar jong ka party BJP ka ba ya kat kum ki agenda jong ka RSS ka BJP ngong to bat kum ba pintit ka don ka jia tu ko hapre ki Hindu bagi Muslim ka bashir khai bha hakte ka jela hendri yangi ki notice yaki naga kila dep ai ya article 371A bat kila dep ai ru ya ki mizo ka 371G ngong ka shom ha ka rukom perkhat ka jingi kom ka jat penriu kai haba ngi ngilit ban ya kren ba ka sarkar India ngi to ya ka hop kom ka ta ka jat penriu ka ba kerpang ka wayne ki riulom ki badon na kini ki than sitai lamingi naman ngila don ngila ka jong ka history bagi don kami ni daini mla mansu jubor justi banra di ki an jong ka sarkar India ka song hangi bangin yeng yele persha
nomor kita daw ko kipat ba kasyong karukom perkat jong ginong ilam. Langi perkat bani yang ban let ban tawai. Cha apek ka bagari India kali ini kabah bang Yesus ka yong Yesus. Nai kran syu eta ka jinglong jat berga perkat. Nai smo try syu ya kan negeri. Au kala negeri India ba. Dai laringi ong bagani ka negeri ka jung ni hapan penek pensa nam taki longdin ki mandin ni hapan dikun banyada ni hapan penpan ni hapan don ka rukom perkat ka paper nomor kita ka ngas ngong ngide banya kun wala dingi don kam banya kun ya kari India bantawa ya kan dikahok banya kun banya sa bat ngangek balar kiki snow thu balar ka jat penri hi ka yang renti bat teli kum ka jat bringi yang bantawa naga sarkar India ngam don jingartin bangin yo ya kai ka bangingi ko ngidon kam banya kun ngimdai ban penduk ya kata ka mensi mi kon te ko ki pai ba bi phile i namar kata ki ei ki jing persang ki ban pensu thu bagla ye ki pai ba ha ka ni ka kenti namar ka don kata ka jing snow ir jongini ki wi ki party balada ka voice of the people party ka sweep mongala banong ka job ka sara ka ni ka MDC election oh kala jingkang kala play ka lat kalau play ya ke voice of the people party bahkan job ya katai ke MLA election kadai kata ke bagi kiting kadai kata ke bagi kim kwa baka voice of the people party kan job hoi kisno thu baladengi job kin persang ban penuit ika jing trekam ke jingi kila ban persang ban thiet ika tagi MDC ke jingi kin persang ban thong kin le lot ki jat kam kin num sare ban pun pulom dari kim kwa pat bahkan ikal air ke jingkesan ju pat ba obra kersan ini nado ke MP election kan yai ne kadai ke jingele jonga nongrim kadai ke jingele jonga nongrim kadai ke jingekon jonga nongrim ngi le chu pat ba halo ka nongrim jonga sinshar ka dar ka ko popular mendai ne mano ki bam tip ya ka sindai ne mano ki bam tip ya ka symbol pra hagini ni ke pameta namar ta ka jige kalong ka badan kam bangin snothu wat ya ka ni pen shine ni pen snothu ya ki pat ba bagin ka ji perkat ka ju ka longrim ka ju ka thong bagin le apot district council ka ji perkat ka ju ka longrim ka ju ka thong bagin le apot district council ban thau ki an nam ta ji pat ba kabat juna ni dan kam life wingut kibaran ka ju ka jingmut kejuk ke perkat kejuk ke nongrim kejuk ke thong bagian dari assembly bantau ki an bat ki policy nam ta jingi upai ba marway pemla ban nei tawan nyan hapan subu ya kata ka jisha manu ban lum mi kita ki kandruwut shaneng manu ban lum mi kita ki kandruwut shaneng district council life wingut shaneng assembly kibaran kejuk ke nongrim kejuk ke jimut ke perkat kejuk ke thong kandai tangga parti bagi nongrim ke baklan jaga parti ke voice of the people parti ke dani ke nongrim ke baklan ke dani ke thong ke basai ban penimpat ban penbahapat ban penkladur ya keri bat ke jat bendrio ke jing ke dani ke nongelam ke bai jai ke badan ke jikit kli ke bastat ke shampang bagi wanraru ya kata ke nongrim blay haka politics ke jing nama nitip pakai temai juga sensyar ke kanar kadai ke bau blay pula bu baik bu renti ko kipat babi ngiwan nama kata hakan diga song hakan diga jaga ban pengemau hi kini ke ke baro bat banya wer hi ko ma bil ai ke jingershan hakan ni ka MLA election MP election yang in beteng ban kersan ya ka voice of the people party kalau simpor hadu kaprasnem yangi bangin yo ya la ka jonga jelah bangi kun Pimudur ki patba ki sno bat ki nongelam hadu kaprasnam ki bot ki nongelam hadu baka sarkar India ka haban ai bat hakita ki kapra tli ki snam ngamnek baga jiat linti ke jongi tagi nongelam kan long betang daga bejai jai ka bakhami ka du jie ka bakhami ka du mausya ngangek kini ka du shibun ki jie aga jiat linti kilaban mi ki jie ke ba bon chat bon rukom kilaban mi wat kiba thot na pedeng kita kiba ya lang hakata ke JP Henry upat ba ul ai ke jingkasang hadu bangida yo yang ke jelah ka bapura
balai upat ba jong ka jat beriu juga ri kasi jantia umla si banyene bat ka voice of the people party tang menta sansnem sabangin yo ban kek yau so juga jinjok lani banwan ra ya ka jingla habangi pek ikidak kishin bat kumba kalau menta wat na syapo garu hills ngani thoi ki pek kamang ka ka banja hagane ka MDC election la ka VPP ka la nem ban kurup yo lakam juga simshar ka kharar ha KHDC ban po JHDC la na ngi la ban bat na noi bi kita ikiom nyenai ka jingersan ya ka VPP na mangiru ira kwa ka simshar ka kharar ka bakut ko kipat babi ka bakum kani ka kabu manoi bi kan bakan wan biang sesisian langi miss ya kani ka kabu ka bamenta ban ngamnyek ban don skipat ki ban shur ki ban yok men sim ban mi shmat ban sacrifice ngelidi o don ki bong o kitu kinong perta surok kitu ki he tengam ngila yo nam te ki he tengam kilale ayu nam ta ka jat menriu mo ngatharai kapor kamdei ka basiu mo kapor kamdei ka basiu lai penyau teli kisnam haka jingim ke jangan ngala ai haka ban syakriya ka jat bedre dan ki persang ban persutu bakala ya ka wene ki jingkren ka jangan ko ong epi ngala kren ni kani ka jing skokhia haka snong mausra ngong haka jingdei ka jangan bat ka ni ka linti ka baya haka banga syakriya ka jat bedre nganun bangong bangamdan kam swa bangan yap bangan pamap no blay hagabai dei bat ka jat benriu nomar ngampat syukur ya ka jat benriu ngakhlem ong bangamdan kam ban pamap no blay kumbriu nalapiang lut nadong silong ngong hagabai dei bat ka jat benriu nado bangadang kena samla hadu mentang ngampat syukur ya ka jat benriu ngampat le ya ka nu ka ba ngan penan kam bakalai haga kerteng jonga jat benriu bangan mentoi lismen nomar kata kadang ong ngamdan kam ban pamap swa bangan yap bangan le bakalai ka jat benriu Hendak dan mentagi bersang ban pensutu dak mo ipat la kumbau tau arden ulas ngohak palat ba onda yap rum dan kam syo ban pat maaf no ble te boni ki briu ke bla penkre la ka jingem te syo ban yap le pan maaf habala de penkre lupa te mo le ke bla kre le eu ya kata tandre ngam ong bai dei bat ka jingem jonga lenga kren tange kata ka benta haga dei bat ka sekri pat ba dan yong mo ki bla persang ban sei ya kitu ki ki kubor ki banadu arpu news nam mencuak la persang ban circulate hapo ki social media mata bau barden ule yartma sepo umnyu tmar bat kita kala pelong ke dor bar yang priu bat jingsha thangan kadon jingade yu kata ke jingja arhusan arpu news nam mencuak bat kani ka election mentala ni bat ka jingat den tiga juna kila na pismat ban wadut ya ki kam ki bau ardan ule Seiru yang tu video ke bangali cepo jadu kuda. Bangai bagala kita ya kipat bang no iaitu ikobor abs newsnem. Maka jing sarang yang nak jumpa cakri. Bangai ada kuat bangai cakri. Kalau kecing terang dah jangan malam. Bahkan kelanjang sisi. Bangai orang kita teli pun dah cakri. Ikat yang kecing teli jumpa cakri. Kembali yang pernah upaya war maram lengam. Ini kau yang cakri. Ini Giant Hills. Pada ngi kiara ban kren ni kutin seorang orang ki jingai ke jadi hapring dong snow time snow kenun palang bat konser. Oh don kita penpriang kumur mentah. Kilek segi babun kita palang kristan. Yang pintit ke BBP kita ke seng san pertai jong kristan. Teh bapli kita palang kristan telah sokoknya no itu. Letsing babon Katolik ngo kinong alam BBP ka BBP kini kami isi di Katolik hadul adam kinong kami isi yang akan daw dong beli isi ubar dan busyo ni Katolik katakan ni katma katakan ni jing persang ban persutu bagla letsing babon palang presbyterian o kinong alam jong ka voice of the people party kim singotra di ka palang presbyterian ngingim pe ga jat pre ho ka palang ni don pilalong me pilong kers kum ki paradok ki parasna ni pet kum ka wei ke jack drill nomor hangi hingi snotu baka jing ya dai ke jo brio ko play kalong simet
Ublay un bishar ini ya akhir kesni, barang kesni ka bakaduk ka kum dikaya, mendong bor ban bishar ini, dari tong ublay bo bishar, bo pensan bo penrep, ka kum ke jile ji. Dan beriu bala ban bishar para beriu. Nyem ko ban tukular ya kata ka jile per beriu ublay. Hendai la pensu agi jmut je berkat. U kandidat jong seng UDP hapo meliam, uang ya ka kandidat jengi bagadi kenong weng. Ka sa halau sutun u sa halau mubak kala dei kenong weng wong. Mintanya jangan 10 kilometer hagas election ni pelong nongway. Ka Voice of the People Party ka kwa ban weng ni gini kom perkat kim naga jak meriji. Kum nun la nong nongway. Habang idang dei para mangi. Kat ba yo klajat paru khar po na po South India ni mama. Don ni ki bala pen kam keparu. Yo brio. Uberapa alpan aja keran kepakat para mengi unong wenyo. Manu bihikai ini ka mensim banwara ya ka jenis ngupet dong bani ken nong wei para mengi ka Voice of the People Party ko mengilongi krem sen ya kene tang menile election ni ko ban teipat ya ka jat mendri. Ni ko ban penklan ya ka jat mendri. Ni ko ban kentiu ya ka yokot ban penklan ya ka kemai ka kaji ban penti kena bagi jings ni ken nomla ban karoi ka jing jok jing kon samla ka jing ini ki sni ke pemeta ko ki pai babi. Nama katang hiapan sengutu, don kamban sengutu kei ka political party, kei ke seng pertai. Lada pipi snow bo briu biang, lada mi ubriu nang nila jail bo bit na dong sedong, uba start uba bahau uba paria uba parai. Oh pira pek teng briu klet no ka party. Ule yele na ke NPP, kan mentoi yung inong bo tau chief minister mo. Kajela ka baduk ndreu chief minister la kalalong chief minister baru sepatan magari India ularung ka thuk juga shipomot kan mentoyu bangin persya ayaw tau chief minister ngin kran benyu tau chief minister kat bangi jiet nang ni da ubayang na ka party NPP long ko ong nang kamai phi ba kan rap na yaduk mangim lele bani mon yu new priu tam lele umat nang ai bore phim to umat nang ai penklan ye phim to ngini ban sku thu ngini ban ki pai ba ki ba start na magata biang sekat babiang, bet sekat babit, laraka parti hi kamlong, keno nyentre. Naga takadao kalau dia kapor yang ibu snutu, bani don kam ban snutu asai, ka political party, lani ka seng sang partai. Kam day tang ka uniform, ka parti ka di bandan kinong nem kibaskem, ka parti ka di bandan ka thong ka basai, ka parti ka di bandan kinong kalam kibandan ka jingkaki, kiba ijngai, kiba start, kiba shampang. Oh nggak sengopan aingo play dan sibon kita kum kita kiri orang bahas ke Voice of the People Party kibri kita bang dan interest ke politik sani kita bang cukup penilai election kita bang dan bentah ke electoral politics bang ngadi way ubang dah mendai dah mansmo bah bang jit igani dari lapan boring bang jit igani galinti namar ngas kotu dari tangga ni galinti kabalapan pelat ini dari tangga sensyar ke kadar ke bukoi mendon dah way galinti dah ke baking atiar dah ke bateri seng balang ke balapan keli ya ka jadri kini rap tangkat tu kani hendrai ka kong sani kini ka bor sensya lingba ki program ki policy ki an ki baklan ki bangila pan penklan pat sayisian nomor kata katau hagani ka kenti ka monta ya rengkat bangi ka Voice of the People Party ban penbha ban penjanai ko kom trekam jong the district council ngila hendriu panai ngalang siam apa district council kamdai banga keren kop, kamdai banga keren sarong. Haki Henry upanai, ka way, ka license, ka training license, ka batmai, ka klemi na ka executive committee, haka por bangalong CM hapo district council. Jayu ya ka yodo, hatong iklet no, bangilapan kala law adong ya ka maupat. Larang kamdai bangi pen kala law adong ya ka maupat, haka por bangalong chief executive member, kata-kata kala maupat kala lut. Balar ka law maupat ka slen, yanu kan kata ako pipat ba kan kata ikinong slong nomor kata ke oxygen lungs jong ka sol slong ngim dai ban klet ngim dan klaus ka ban hepat ya kalau mau pat nomor kata ngidi ban yeng kum ka jak bedu ngidi ban tet ka ka ngidi ban yata nam ta kilong din mandien ladangan jeng la dei ko pisa nganum le ya ka jingtmu ban dahol ya kata kalau mau pat ngin yeng ban ya yada tenrei ka bakut kalau lau pat ba usyanya na em hangi kinong ilam neu pai bau arti neu pai bau syak pen sutu pakla ngajuong yigi babon pila aban artetin campaign ada pi artetin ya kitu ki bilang artetin ya ka Voice of the People Party ngong kamlele pila aban artetin
Kata kini ka hok ka jumpi tanpa wapat kentai kat bab 4%. Wapat kentai kat bab 4%. Namar nginla ban proof. Ya kata ka jing anggut ka jingi. Bat ya ka jinglong ka ba shisha ka jingi de tat anda pi ai ni ka bor. 4 ai ngin 4 don ka bor kumno kay menta pin ong bamlo. Tang badan ba pinshoy manu tang badan ba yutu khana sni manu namar kata ka daw. Ngin hap ban raikut long kat bolong ja kat baja. Ngin hap ban pinsngo thu ya kata ha ka jat menri hi borokoi. Kan dei tang kata ku ki pat babi ka ban ai ka jingkemen sai sien bat ngan ong tang gani. Lari ki pat ba kila alat ya ka Voice of the People Party bahkan sensyar ya gani ka jela ka jingi. Hadin sansnem ngim dan kampan wan ban kerpat iki pat ba. Upat bau ni ayungin le kita ki sandli kisnem. Kumno ban kentiu ya gani ka jela ka. Kumno ban kon ya ka bamsa. Kumno ban kentiu ka yok ka kot. Kumno ban wan ra ya ka kam tung jam ka babe. Kanu sin kala kren po assembly la ka long ya ka MPSC la ka long ya ka DSC ki syukut no atang kijing keren minta kita khot jong ke DSC kidai ki member jong ki political party ki basinshar ya kari kahnu kain kandam ka jing ai ka mai jam ka ba khoi ka ba suba la bu khnang ki ba kinyo penyerap ya lagi jong ki supporter minta ka kom sinshar ka long kumno pikirsan ini ngen ai ka mebi pikirsan ini ngen palak ni ka bil jong ki da terikam kontrak lahap ya manilut bandai tang kata nganong ibi ka basnosi ngayo jingtip bawat kinang alam balang ki balik penya kedua ya kini ke sarkar ya kini ki menteri sarkar ki badan hakane ke jela ke jingi ki basinsha hak badai baki roy ki par habawan ki jinga senghe ki omno ki ang sampai show result MDC kababut wat kinang leam balang wat ka balang ru hak syukursyan no ya parti jungki tang banyo ya roy ka par hak jing penkre wat ya ka jingwan juga jing seng hadu kata kimut ban blackmail ka shong hang yu pai ba ka shong hang yu pai ba hatong ngin chu jit ya ka ba manru badan mentagi ba berngam ki manu bejit tu tawang ngali apa jit hidup pai ba lalu pai ba ngaong habang ngali keleng-keleng udang ting kita ki jing berngam bagi jing berten kapni bo pai ba jingi udang long merau hakar kom perkat Andai la dau pai pa abasta long are habaya pi ngedang ji tamanta santri gisnem piwan tuklar kada ngada sngo lingo bani sngo ye kita gijingong bagi lek ke kendu ke ngelam balang bani keren ye ki kam penro ye baki wan ki jingi sengi behe ki ong em ngin sapeche ke result kabamot chat ngina happy ki political leaders ki badan hangri ngakwa ba pi pin strong we are firm in our stand we are not arrogant ngimlong arrogant ko ki pat ba bi namar kata kata upat ba ni sikwa kum ginong alam juga party ba uno upat ba ubasta ubanang man pisar ubasnutu yakini ke poro dei tangga jing start jong pat ba kabala ban pnyo pat yakani lani ban penpoi yang isa kata ketong pangikwa kum ka Voice of the People Party pe ko ki pai babi namar ka por kamsa ngin haban lek pat sagui ke jinglang sa tais po mauprem ngasno ban ai kuble seri sini pi paro adru ban kintu yang ini lek bat ka Voice of the People Party ka Voice of the People Party ka ya ka cek bendri bakanu bangin sotu pakla bangi kwa lani bangi dei kata kaseng sang perthei jongki kristan emi khop mani tip badei ka jat beriu ka tip beriu tip nadu shwa ba ka jingi kristan kan wan sing ki rilom ke jingi ka jat beriu ka mani blai lupa ka itu rupa yu blai bel wat kinom sinchar kis em ki lingdo ki dalai ki de don ni kan nyam ka rukom ban pendameli hakmat joble hakas sinchar ka kara ni kwa ban pan pai biang ya ka jat beriu shaka ta ka jingong tip beriu tip blai bat shaka jat beriu ka pendam ya le how blai ko ki pai pai naman ngek dari tangata kabala ban plat ya ka jat beriu ji bat kabala ban ai ka jing shan ka jing kermen ya ki longdien ki mandien ki jonga ki jongpi te ga ne ka por ka pamata larangi ki badan hang ni bar Idan na jingkit kli nam tagi longdin ki mandin
Ngiko apa ni don bentah kali ke tma persya ke bangsa. Lalu ngiko apa ni don persya kali ke tma persya ke jingdok, aga tma persya ke jingle bor baga jingle syiliang. Ya, ini ai ya ketika mon ketika dia panai ke jingkersan ya ke Voice of the People Party. Baga ko aruban kentu. Bono ya ke jing snow. Syaru. Ke jing snow parlok, ke jing snow para marjan, ke jing snow para shnong, ke jing snow kiba pair. Namar kani ka yad ba. Sejain Hills kini kiwi ki parti ki say ki kertong shimet namar lagi shnong ban penpat jaga bot namar balai wei bal ami ubriu na shnong olay day bahien day para marjan day para shnong day itu itau san spa andrus pa ka bot kala shulet chu para shnong para marjan kamensim de ka kwa yo pra kan banjab kata ka bot pat show para marjan namar bas nobi te shanu kan job utau pra na kata-kata ngiyong penduk yang kena kemensim penenggam dah kejing star apa kemensim kejing bercukat kekwa ya upra bun jabur sin syar ndai tak kemensim bat met bat jing perkat bat keti bat kejat ha upra hangta kanwan kejing kela hagani kejela kabe ede kejing tesai sin yang nekapor ngai wer pi la piru pi kwa sisa pandang yai peteng Kumbangin ong baga jing job ko jingi ke MP election kam de bakut ka de tang ka jing stang baga jing job ko jingi ke de MDC ka de jing penskem ya ka nongrim ka bangila stang nadu ke MP election bat hadu bangane yo pan wanra ya ka jingla ngannum pakala ban ong apa ngapek ya kini ke bakersan ya ka Voice of the People Party ki ba jit ya ka Voice of the People Party hagane ke MP election kim shimla jit tang na ka benta ke MP election mringa I bigala jit lupa ya ka Voice of the People Party hadu arhopra katakan dia bangai hadu arhu pra naman takap sa balik kipat bakyong hadu bangin dayo banwan ra ya ka jingla banga ko apa kata ka di bandrung hangi wei piwei kenapa ka jingla kan wan sisa satang kanus nem menta arhu sang arhu riu arhu nyo arhu ra collection satang ars nem tam ngini sya sitom lari gitu kipat bak kisno bak kinalam kat pras nem bangin yo yala ka jong jela baling yemla ban yasno ban yasha baka Voice of the People Party hapreng kita gejinge ki bangilai kendo bakanwan ka jingla ka bashisha hakani ka jela ka bahide ka jing tega ni ka por kum tangai wer lang i baro bangini yang lang bangi ginong lam joka Voice of the People Party kita gi yang kham sete ru larki wan shisha shangni ka jinglang ban ai ka jinglashan ban pania don benta baka Voice of the People Party nakerpat ali tur lang kham hang ne khmat ngini perta edau ya ka sharp jaga party ringkat bangi ki patba ki beran hagani ka por kum ngindai perta jam barga por ka bangi perta ngindai pertaru nadu ka dono ka mensin ngini ra ru iki kiti giji larga long ka bala kita iki bakham satai lini turlang hni kan kham sautunat kan kami ka sur ka bakham sautunat balingin leran balingin ting kum ki balanang ki balasta habangi la sutu ka ka bangi rai habangi ijit ngirai kan lawai te kumdo pilong babi kum ginong song bapin ala ya ka Voice of the People kumba ka tin ong it's now or never lala kamdai menta kala bagin kermen sa gawi pa kapor kabanwan ka jingermen nam ta kilongdin ke mandi je te na por ngi perta jam ringkat ngi kinang ram jo ka Voice of the People Party ba ka por ngi perta tu ngi ra ri dikti ji kum ka dak jong ka jing perta ka bangida perta na ka mensin ka download ka ji ha pra sai si kame ha pra kublai shibon ublai wen kurku yipi iwe kublai shibon ba ardan mela besayuman ya gitu kikentien kiba pila ai hangi kipat ba iwe kenang bareng scam bagi itu kikentien kila rom ha kijingmut kijing perkhat kijong iwe piwe bat dah kemusim kejingnya teli ngin mi ya teli ha ka arpoi tere mentau benai ha bangin let lagi jong ki polling station bangin shan ya syap ha ka dor jong pra bangin penjab dan buram ya kertong jongi na kali konstituensi ya syap bangan penkut saya sir ngai kublai ya presiden lang ba jongi ba arden mila besayuman
ya i kong felita sim i bolong i president of government swing ya i Dr. London Soton i bolong secretary joka election committee kata ya i candidate jungi i ba Denzel Archan ya i ba marbut dakhar i bolong i president of yulbeng bat khamtame ya pi iwei ki pelan ya kapor kapokodor ka jopi pinwan man sngap ya kita kijing percaya na kinong elam jungi hakani kapor